nk'uko biteganywa n'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 mu ngingo yaryo ya 72 igika cya mbere n'icya gatatu igira iti inama za buri mutwe w'inteko ishinga amategeko ziterana mu gihe cy'ibihembwe bisanzwe n'ibihembwe bidasanzwe. Ibyo bihembwe bibera ku matariki ateganywa mu mategeko ngenga agena imikorere y'imitwe y'inteko ishinga amategeko. Nk'uko biteganywa kandi n'itegeko ngenga nimero 007/2018 akadomo OR ryo kuwa 8 Nzeri 2018 rigenga imikorere ya Sena mu ngingo ya 38 Sena iterana mu bihembwe bitatu bisanzwe kandi buri gihembwe kikamara amezi 2. Igihembwe cya kabiri gitangira ku itariki ya 5 Gashyantare. Niyo mpamvu rero banyakubahwa hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko uyu munsi tariki ya 4 Mata 2022 aribwo dusoza igihembwe cya kabiri gisanzwe cya Sena cy'umwaka wa 2021-2022 cyatangiye ku itariki ya 7 Gashyantare 2022. Muri uyu mwanya nkaba ngira ngo nibutse ibyakozwe muri aya mezi 2 iki gihembwe dusoza uyu munsi kimaze. Ku bijyanye n'inshingano yo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amahame remezo avugwa mu ngingo ya 10 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015, Sena yakomeje gushyira mu bikorwa iyi nshingano yayo y'umwihariko mu bikorwa byayo byose, haba mu kwemeza ishyirwaho ry'abayobozi, mu gutora amategeko, kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, mu kungurana ibitekerezo n'abahagarariye guverinoma, gusuzuma raporo z'ibikorwa bya komisiyo z'igihugu n'iz'inzego za leta zashyikirijwe inteko ishinga amategeko, mu gutanga ibitekerezo ku mushinga w'itegeko rihindura itegeko nimero 033/2021 ryo kuwa 30 Kamena 2021 rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2021-2022 ndetse no mu gihe abasenateri basura abaturage. Ku bijyanye n'iyi nshingano kandi komisiyo ya Sena ya politike n'imiyoborere yagize ikiganiro ku buringanire bw'abakobwa n'abahungu mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro cyanyuze kuri Radio Rwanda kuwa 28 Gashyantare 2022. Ku bijyanye n'inshingano yo kwemeza ishyirwaho ry'abayobozi mu gihembwe dusoza uyu munsi, Sena yemeje ishyirwaho ry'abayobozi 4 bakurikira. Hari Dr Karangwa Charles, umuyobozi mukuru wa laboratoire y'u Rwanda y'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera, Rwanda Forensic Laboratory. Hakaba Professor Mambo Muvunyi Claude, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Hari kandi Ambasaderi Gatete Claver, ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye i New York. Hanyuma hakaba Dr Rukundo Emmanuel, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda. Ku bijyanye n'inshingano yo gutora amategeko, muri iki gihembwe dusoza uyu munsi, inteko rusange ya Sena yemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko ngenga rigena ibigomba gukurikizwa mu kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, nk'uko mubizi ukaba urimo gusuzumwa n'inama y'abaperezida. Ku birebana n'iyubahirizwa ry'ingingo y'162 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 yerekeye itegeko ry'ingengo y'imari ya leta, Sena yatanze ibitekerezo ku mushinga w'itegeko rihindura itegeko nimero 033/2021 ryo kuwa 30 Kamena 2021 rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2021-2022 bikaba byarashyikirijwe umutwe w'abadepite. Ku nshingano yo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma hakozwe ibi bikurikira. Ku bijyanye no kumenyesha inteko ishinga amategeko ibikorwa bya guverinoma, nk'uko mubizi ni igikorwa gihuriweho n'imitwe yombi. Inteko ishinga amategeko muri iki gitondo mu gitondo yagejejweho na nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ibikorwa bya guverinoma bijyanye
na gahunda yo kugeza ku baturage inyongeramusaruro zo mu rwego rw'ubuhinzi. Ku bijyanye kandi no kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, inteko rusange ya Sena yagejejweho raporo zikurikira. Hari raporo ya Komisiyo y'Imibereho y'Abaturage n'Uburenganzira bwa Muntu ku gikorwa cyo gusura ibikorwa by'amatsinda y'ubumwe n'ubwiyunge. Hari na raporo za Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano zikurikira. Raporo ku gikorwa cyo kumenya ibikorwa bya guverinoma mu bijyanye na serivisi zihabwa Abanyarwanda baba mu mahanga, na raporo ku gikorwa cyo kumenya ibikorwa bya guverinoma mu bijyanye no gukumira no kurwanya inkongi z'umuriro tumaze kugezwaho no kwemeza mu kanya. Banyakubahwa, twagejejweho kandi raporo ya Komisiyo idasanzwe ya Sena yari yasabwe kumenya ibibazo bigaragara mu midugudu y'icyitegererezo IDP Model Villages n'isanzwe leta yatujemo abantu banyuranye badafite aho baba. Ku bijyanye no gusuzuma raporo z'ibikorwa bya komisiyo z'igihugu cyangwa iz'inzego za leta zashyikirijwe Inteko Ishinga Amategeko, Inteko Rusange ya Sena yagejejweho raporo zikurikira. Hari raporo ya Komisiyo y'Iterambere ry'Ubukungu n'Imari ku isuzumwa rya raporo y'ibikorwa bya Banki Nkuru y'u Rwanda by'umwaka wa 2020-2021. Hakaba raporo za Komisiyo y'Imibereho y'Abaturage n'Uburenganzira bwa Muntu zikurikira. Raporo ku isuzumwa rya raporo y'ibikorwa bya Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu by'umwaka wa 2020-2021 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka wa 2021-2022. Na raporo ku isuzumwa rya raporo y'ibikorwa bya Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abakozi ba leta by'umwaka wa 2020-2021 na gahunda y'ibikorwa byayo by'umwaka wa 2021-2022. Hari kandi raporo za Komisiyo ya Politike n'Imiyoborere zikurikira. Raporo ku isuzumwa rya raporo y'ibikorwa by'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere by'umwaka wa 2020-2021 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka wa 2021-2022. Na raporo ku isuzumwa rya raporo y'ibikorwa by'urwego rw'umuvunyi by'umwaka wa 2020-2021 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka wa 2021-2022. Imyanzuro yafashwe n'Inteko Rusange nyuma yo gusuzuma izi raporo ikaba yarashyikirijwe inzego bireba. Ku bijyanye n'inama nyunguranabitekerezo, hateguwe hanitabirwa inama n'ibiganiro nyunguranabitekerezo bikurikira. Ikiganiro nyunguranabitekerezo ku nshingano ya Sena yo kumenya no kugenzura ibikorwa n'imikorere bya guverinoma, ikiganiro cyahuje abasenateri bose, n'ikiganiro nyunguranabitekerezo na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ku ishyirwa mu bikorwa ry'inshingano za Minubumwe, nacyo cyitabiriwe n'abasenateri bose. Ku bijyanye no kwemeza inyandiko z'inama z'inteko rusange, hemejwe inyandiko mvugo 8 z'inama z'inteko rusange zirimo niyo tumaze kwemeza, n'inyandiko zivunaguye 14 zirimo niyo tumaze kwemeza mu kanya. Mu bindi byakozwe, inteko rusange yagejejweho imyanzuro y'inama isanzwe y'inama y'abaperezida yateranye ku itariki ya 19 Mutarama 2022 irayemeza. Inteko rusange yagejejweho kandi raporo z'ubutumwa mu gihugu no mu mahanga zikurikira. Raporo y'ubutumwa Senateri Niyomugabo Cyprien yagiyemo Abuja muri Nigeria kuva ku itariki ya 10 kugera ku ya 14 Ugushyingo 2021 mu nama ya CPA African Region. Na raporo y'ubutumwa Senateri Mupenzi George yagiyemo mu karere Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga n'uwa Karangazi kuva ku itariki ya 18 kugeza ku ya 19 kwezi kwa gatatu 2022. Abagize Sena bitabiriye ibikorwa bitandukanye, harimo n'ibyo bitabiriye hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Bimwe muri byo ni bikurikira: umuhango w'irahira ry'abagize guverinoma, inama n'ibikorwa by'amahuriro y'abagize Inteko Ishinga Amategeko bitandukanye, kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza Commonwealth Day, kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa Francophonie, umuhango wo gufungura inama ya 77 ya Komite Nshingwabikorwa y'Ihuriro Nyafurika ry'Inteko Zishinga
amategeko. Ku birebana n'ibyakozwe n'izindi nzego za Sena, twibutse ko inama y'abaperezida yateranye buri kwezi uko bisanzwe, isuzuma ingingo zinyuranye zijyanye n'inshingano zayo, ifata imyanzuro yagejejweho ku nteko rusange ya Sena kugira ngo iyemeze. Biro yakomeje inshingano yayo yo kuyobora imirimo ya Sena no gukurikirana imikoranire ya Sena n'izindi nzego. Nkaba nibutsa ko biro ya Sena iterana rimwe mu cyumweru n'igihe cyose bibaye ngombwa. Biro ya Sena kandi yakomeje kugira inama no gufasha abakozi kurushaho gukora umurimo unoze. Turashimira kandi urwego rw'ubunyamabanga bukuru bwa Sena rwakomeje kunganira abasenateri no kubafasha kubona ibyangombwa bikenerwa mu mirimo ya Sena ya buri munsi. Mu rwego rw'umubano hagati ya Sena n'izindi nzego, abasenateri bitabiriye inama mpuzamahanga zitandukanye zirimo izo bitabiriye imbonankubone ndetse n'izo bitabiriye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Hari n'abandi bagiye bagira ibiganiro mu itangazamakuru n'abitabiriye ibindi bikorwa batumiwemo n'inzego zitandukanye. Muri iki gihembwe dusoza, hari abashyitsi basuye inteko ishinga amategeko Sena barakirwa. Abo ni aba bakurikira: hari abasenateri bo muri Zimbabwe bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga n'abagize komisiyo y'uburinganire n'iterambere. Hari intumwa zaturutse mu bwami bwa Maroc zari zitabiriye inama ya 77 ya komite nshingwabikorwa y'ihuriro nyafurika ry'inteko zishinga amategeko. Intumwa zaturutse muri Repubulika ya Kongo nazo zari zitabiriye inama ya 77 ya komite nshingwabikorwa y'ihuriro nyafurika ry'inteko zishinga amategeko. Hari na ambasaderi w'Ububiligi mu Rwanda. Nyakubahwa Visi Perezida, banyakubahwa senateri, nk'uko mubibona iyi ni incamake y'ibyo twakoze. Nkaba nongera kubashimira banyakubahwa ubwitange n'umurava byakoranywe. Banyakubahwa, mbere yo gusoza nagira ngo nibutse ko ku itariki ya 7 Mata tuzatangira igihe cyo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi. Abagize Sena natwe tuzitabira ibikorwa biteganyijwe hakurikijwe amabwiriza atangwa n'inzego zibishinzwe. Tukaba dusabwa kwifatanya n'abandi hirya no hino mu turere muri ibi bikorwa. Akaba ari kuri ayo magambo nsorejeho ntangaza ku mugaragaro ko igihembwe cya kabiri gisanzwe cya Sena cy'umwaka wa 2021-2022 gishojwe. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.